što znači da je ovaj 7. kontinent i to relativno skoro. To znači prije posljednjeg ciklusa u kojem mi živimo, dakle prije 12.000 godina, bila lokacija na kojoj su živjeli te razvijene civilizacije. Neke od onih skulptura, odnosno statua, nam govore da su imali ili neke polubogove, bogove ili neke kraljeve koji su očigledno ostali velikog traga. Imamo neke druge velike strukture, dosta njih je pravougaono, sa 90 stepeni, drugim riječima lijepo obrađeni, što znači da to isključuje mogućnost da je napravila priroda. Ove fotografije nisam prije vidio, čestitam, tako da to samo nam govori o mogućnosti postojanja takve civilizacije. Ono što jesam vidio, kada je Google Map tek izašao na tržište, to je bilo tamo neke 2000, čini mi se 6. 7. godine, ljudi su došli u Google Earth. Došli su u poziciju da skeniraju bukvalno svaki dio zemlje